wa Kameme TV gakugeithia na uragitwerera kugera mitambo itu ya digital. Good morning gitagwo Agnes Nonsizi mwari wa ngethe memerekagia kuria thini wa Kameme TV na mundu gwitwo Maina Kihumo thinacara nyatha inya safari yari kiratha ande kira muhuri wa biacara Nairobi no maundu maingi njikaga ni mukumamenya ikereka riri gakimugeithia na gakiunyita ogeni tuthie na mbere ni twereri muno mathikiriirie na kinyanja wa bururi uongamira. Karibu sana. Tumalize mkondo. Karibu. Kabisa. Hey, this is a strong girl. I'm telling you. We need these women. The energy. The energy is on another level. Is high. We thank God. We thank the Lord. Reu nitwathire na rugano tukianjiriria kuma haria gukorwo we first born kuma haria guthoma primary guthoma gikuyu cege wihutie matu sagara haitete hihi nini tihiu tukiingira high school ni ithuacio gukigia matrabo tukirikia tukirira ni tukirira muno mutikorera muno umuthe tutirarira tukiingira poli tukihoya raro tugithama tukiandikwo bakery. In fact we customers akumanyandikagira marutaga kuria Limuru Girls. Wow. Ati no wamendeirie thigoji muno banana you yourself ugitweka karani riu ni wocio riu urathe ni urakenio muno ni andu a matatu nigetha magagweterera hari ukihingurirwo nyumba the store ni undu wa githa riu ni uringirwo ni muturire urarigwo ni ati proper na riu tugikinya ati haria wari front office riu ni twathie riu hau niho tukwanjiriria nigetha we utahotire kurora rugano ruu rwi thiini wa Facebook itu tugaga never delete umuraga maundu ni kibaikazi arahurana ri amenya ndiriera-ini mwiro riri kirakugia nie ndona uria ndonire ongerera kanda jawai ona vile niliona ndamakare ndatwikire traumatized fio utiari kuhuthu na ndociririe kuruta. No, actually it never crossed my mind. Ona ke ndamwira ndeciririe undu tocio gutire mundu eciririe undu tocio ni wiki ata support system gekero bare une ukwe kuwe ure yaku uri hogopa beba na ndetiagire uri ndathiaga muno nari ya mahu ni ndenda recipe ya mahu mayari sab ongeja ngurugira mahu ndathiaga terio akinya nende iguru ndio njia nemwe unyuite iuria rĩrĩa kumagara ndathiaga mami tuwege mwana wako ndukugwa bara ati iuria kinya githura rukongo rukongo kinyete haha tondu wigikira iratu close titari na masadi na wakira kuria na rukondo kuria na ruko ona ndio kuria ndathiaga no ni ndathiaga piu na mahu ni ndahura my sister ni kwa kundugira mahu ngamuhura bara kundugira mahu ngengana na ihuna thina ni jwara isi agaitambatetie ni ndiwe ni ndam no reke ngwe ngeciria uhoro ucio ira tondu ndirawiciragia ri iterera mwaticio ni nyumara kabagi yako ndakona tondu ndeciragia uhoro ucio ri kanyiterera hau yambeje kihoro wa tatwecia GDC ngai andu marandika ati ihuna uraria mahu kaundu kau